گوتارا رجب طيب اردوغان د کومەڵایە گشتیان نەتەوەین یەکگرتی داک و زیاتر فۆکساوی لەسەر عێراق و هەروەها سووریایە بوو و دەگوت وڵاتên زلهێز دادپەروەریە د کار و سیاسەتا خۆدا ناکەن تایبەت لە ڕۆژهەڵاتە ناوەڕاست و هەندێک گرۆڤ دەبن ناوێن جودا جودا تایبەت چەکدارên داعشێ لەسەر حسابên xwe بکارتînin û şerê wekalet dikin em vê yekê qubol nakin. درباره وی که من میوانه برای احسان کاجار روشنامه وان باجر استانبول دید گلمه دابیتن برای احسان شواش تو بخیراتی جبو کردستان 24 ده گوداریا گوتارا رجب طیب اردوغان کریه چما ده گوتارا خدا زیادتر فوکساوی لسر عراق و سوریه بو سدم چه بون؟ دراستی وسانه برز اردوغان نیرو فوکساوی یعنی نیریناوی لسر عراق و سوریه اول demek ki درج da براستی دچه کیجان جیوینی da او پرسکریکا لسر yani جبوی ترکیه که دبی پرسکریکا اوی وان جیوینی مزن da تینه هوله da براستی پشتوی سروان آگاهی داخل سر جبوی ترکیه پرسکریکا سوریه عراقی آلیکاریه جی دخوازه جبوی خو اوی تشتی ده بیجه او جیوینی مزن دا از بی پرسکری که چخابین ما حوله دا جبوی آگاهی که جوان را پاوه بکم کنه ام برا اشته برخودانه که وحا ددن پرسکری که ما هنده مزن هیا ده بیجه اوا جبوی ویه یعنی هندزانن جبوی گروه کردا یه آنها لروجاوا و لسوریه برز اردوغان کدچه جوینی مزن دا وان پرسکریکی یا جبوی خود پرسکریک دبینه اوی وان جوینا دا پاروت که تینه زمان دا اوا جی مرف براسی جی فهمت که چما هندزانن آنها جبوی نابرا ترکیه و نابرا روجاوا دا پرسکری که مزن هیا براستی دم جی شر چیده به هندزان دو حب اپراسیونی مزن جی لسر او جی حرمی کرده هاته چیکرن دا براستی پشتیوی حیا یعنی 2014 و 2015 پشت 2016 دا سیاست ترکیه هنه که هاته گهراندن نیرینا و اثر آخا عراقی آخا کردستان عراقی و سر روجاوا نرین هنه که هاته گهراندن و تکلیا بسر بری او کردی روجاوا و نابرا ترکیه جی هنه که خرابو جبوی ویجی اوی پرسکریکه که مزن دبینن یعنی اردوان اوی پرسکریکه که مزن دینه برز کاجر بله هر یک عراق و سوریا هف سنورن دیگل ترکیه یعنی زیادتر پیوندین ترکیه دیگل وان دو ولاتانه نه و سنورن ترکیه نه یعنی رجب طیب اردوغان دخواست کومەڵەیە گشتی دا بیرو یعنی چی پیامکی بگین تا جهان درباره وان هر دو ولاتان دخواستی چه تشتکی دوان ولاتانه به دست بخه که هیا نهاد دست رجب طیب اردوغان دا نکتیه بله وسایل نکتیه لی آنها جی اوی بانگازی و آلیکاری دخوازه هرتن او دبی کنه و اوی پرسکریکی از وان جی مزن دا یعنی یکیتیان نتوی دا بینمه جی دا یعنی جی بوی وی آلیکاری جی دخوازه براستی لی اوه مثلا قد بسا اوی ناکه مثلا بسا چاره سری ناکه پرسکریکه که به گله مروان جیوینیا دا بسا پرسکریکی و چاره سری پرسکریکی یعنی آشتی دبه دیالوگ دبه چه دبه گله مرو بس وام که مثلا پرسکریکا اوکراینا روسیا کتی روژه دا دبه چاره سری دیالوگ چاوره چه کرنده نابر ارمنستان و آذربایجان دا که پرسکریکی تینه روژه بسا اوید که بسا چاره سری و دیالوگ که لیورا دا جی سر سینور که خطرک هبه براستی نه بحثا شر و بحثا او گروپ به آنگوری خود به لیرین خود بیجی تروریست و
ev xilaz dibe, xilaz nabe, ev pirsgirêk her kim ku berdewam dike, bi rastî gelenekî behsa çareseriyê bike. Ev civînê aha mezin da ku behsa çareseriyê diyalogê ehinde bike, bawer dikim alîkariyê pir zêde bibin. Yani alîkariya çareserî diyalogê wê wan civîna da pir zêde bibin. Lê ku behsa şer û behsa qirîzê mezin dike, her tim jî tîne civîna da tîne agahiyê da. Ewna ew welatê ku tevê wê civînê bûne, ewna evê pirsgirêkê ya da pirsgirêk nane, evê tiştî dizanin û wira da çi encam dibe, çi encam nabe. Evê dizan ji bo wê alîkarîke mezin bi rastî ya da alîkariyê nabîne. Niha Recep Tayyip Erdogan serokatiya hikûmeteka nû diketin li Tirkiyeyê piştî 28 Gulanê cardin bo serokkomar û hikûmeteka nû damezrandiye. Sloganek de AK Partiye de heye, de hikûmetên beriyan nihayên AK Partiye ku digot ku di siyaseta derveya Tirkiyeyê de sıfır pirizgirîk heye. Heya niha jî kar li ser dikin lê nekariye bigeynin sıfır pirizgirîkê. Ku Malaya Giştiyan netewên hevgirtî niha li New Yorkê bi rêve diçe mezintirîn mîtînga cîhanî Erdogan wê bikaribe bi derfet bizane çareseriya van kêşên xwe bike, van pirizgirîkan bike taybet digel Iraqê Sûriyê ku îro foksawî zêdetir li ser dibû. Yani bi rastî nizam yani were wê merhelê nê wê merhelê ez ê wê nizanim. Lê bi rastî ser vê pirsgirêka ku ew ê wan ciya da ew têkilî wana tîne cînda navhembera wan da jî bi rastî ez bawer dikim ev na jî têne xuyandin û têne axaftin da lê yani tiştekî wisa siyaseta Tirkiye wisa got lê gelem eriv henekî bi rastî hewşa xwe bihêrne yani nava hewşê me da çi heye çi tune çiqa qirîz berdewam dike ez qirîza siyaseta derva dibêjim êdî em ê heya hemû çareser bikin qirîz êdî nayê holê da em ê diyalogê pêşta bibin dibêjin lê qirîza henekî zêde jî nava hewşa merfa da heye meriv gele ew ê jî bibîne yani qirîza nava hewşê ku çareser nebe slogana ku derva siyaseta bê qirîz meriv bêje bi rastî pir bawermend nîne ji bo wî jî qirîza nava hewşa AK Partiyan hikûmeta Erdogan çi ye? Hem ya nava hükümeta wî yek jî nava Tirkiye bi xwe da jî heye mamoste yani ne tenê nava evê da nava Erdogan ev slogana ji bo evê ji bo Tirkiyeyê digot ne ji bo evê got ne ji bo nava ya da siyaseta AK Partiye digot ev slogana ji bo derva û siyaseta Tirkiye bê qirêz digot sıfır qirêz kenê evê digot lê nava hewşa xwe da bi rastî anha hinekî qirêz pir zêde yani pirsgirêk pir zêde ne pirsgirêka aborî heye ya maf heye mesela ez were tiştekî bêjim mesela agahî da televizyonekî li Amerîka berê digot mesela Selahattin Demirtaş hûn dizanin siyasetmedarekî Kurd e anha hundur dane hepsê dane zindanê dane wekî din Osman Kavala karmendekî pir mezine ew jî anha ew mesela ji bo Selahattin Demirtaş berê digo berpirsyarê ew ê berpirsyarê pêncî hev kuştin ya duhê mesela ku agahî da dibe berpirsyarê dusûd hev kuştin yani siyasetek biraz jî bi rastî ew nîne siyaseteke bi rêz tune yani hene cara bi çi tê aqil meriv wisa dibêje ji bo wî jî eva derva ew kesê dinê ew serokkomarê din ew berpirsyarê welatê dinê ji van tişta dibînin bi rastî ji bo wî bawermendîke meriv ku bawermendîke bi hêz bide ez bawer dikim ji bo pirsgirêka hemû çareser çêdibe û diyalog jî deraweste hem hundur û hem derva
جبوی ویژی آنها هنگی تمام، دست خوش. کماسیات برس کاتا. ترکیه قد ناوا خدا تو تشتکی ناویجه لدروا همو تشتی دخوازه و همو تشتی دخوازه تمام. برسوی وانا نایشونی از اوسا باورد کم هر بجید برس احسان کاچار روشنامه‌وان لباجر استانبول دیگر ما بو سپاس جبو شروع بینتا